30 mga police personnel assigned na Regional Office 9 El Kenya participan na local absentee voting ese día na Regional Headquarters del Campo Abendan, nakados dia del local absentee voting. Ya kondusi ko ng local absentee voting el Commission on Election. Yabla si Police Chief Superintendent Miguel Antonio Iho, taman encourage ele mandabot ako ng mga pulis na local absentee voting. O maskin durante el eleksyon, basta asigura lang kay hindi sila dehael dila lugar, donde sila tagwardya asigun kun el jefe del mando Polisya Regional. Si Antonio kumpirma kay hindi deberasan el notisya kay akin na syudad de Zamboanga tiene asigun orden ta prohibi ko ng mga pulis mandabota na eleksyon. Yabla tambien si Kongresista Celso Lobregat kay tiene tambien ele ta resibi notisya na este asunto. El local absentee voting pwede man apply el mga miyembro del media, Police, Military, BJMP, Jail Guards, Maestro y Maestra. El Commission on Election ni anunsya kay mas y menos 6 para 7,000 lang el aplikante para na local absentee voting na entero nasyon para neste anyo eleksyon.